دما خوش ببینرین هیجا ایران هی کانون 2022 روشان روجاینی بویر و گشتدانی هری سرک و هری بالکشین لسرانسری جهان رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هیجا سوید و فینلاندا پشتی ایریشا روسیه لسر اوکراینی دخوازم ببین اندام ناتوی لجبوویه که دوی همو اندام ناتوی داخواز وان اری بکه رژیم ترکیه یا ویه که وکو فرسنده که دبینه دخوازه اف ولد دجمناهی خویا لدشی گلی کرد راگ هینه دولتین یکبون امریکا جدی بیجه سوید و فینلاندیا جبو اندامتیا ناتو لبندا روناهیا کسکیا ترکیه نه. وزیر کار دروی امریکا آنتونی بلینکن و هم پیشه خواهی سوید و فنلاندیا لواشنطن جیوینک چاپمنیه یا هف بش لدار خستن. وزیر کار دروی فنلاندیا پیکو هاوستو لویه که مکرهات کو وان داخوازن دولتا ترکیین جبو دجمناتیا لهم بری گلی کرد بیک آنیه. هاوستو دبردیلا ویه که دخواست کو ترکیه حتی محاسبات اندامتیا وانو سویده یا بون ناتوی اری بگه. He has failed at his land grabs in the south and the east. بلینکن جی آنی زمان کو او دوی باوریه ده ناتو و دمک نزیک ده ولات نافبوری وکه اندام بفرمی قبول بکه. We are facing the greatest foreign security and defense policy challenges of modern times. وزیر سوئد توبیاس بیلستروم داخویا کرن کو د جوینا سی آلیا ل چاپمنیه گرتی بیک هاتیته فکارن ترکیه لسر مجاره هاتن نرخاندن. سوید یاد بردلا برجواندین خودت دجمناهیا لهمبرگل کرد اری کری هفته یا درباس بوی کردک را دستی رژیما ترکیه کربو. ولات نافبوری حجده گلانی به آوایی که فرمی سرلیدانا اندامتیان ناتو کربون. جبو اولات ببن اندام ناتو پیوسته 30 اندامن و بریاره اری بکن. نها تنی ترکیه و مجارستان اف سردان اری نکرنه. باتنا دم سال زوستان رش شری لوکراینی جه بجاهی در بازی هوایی بو ایدی روسیا بریا چکین گران او بالفران حول ده داخوازن خوین لوکراینی پیک بینه انگلیستانی راگاند کو روسیا به درونین ایرانی ایریشی اوکراینی دیکه او یک جدی واتیا کو ده دپوین روسیه ده درون کم بونه او جه ایرانی نو ستانتیه. پشتی چند هفتهان جنابداری روسیای ده ایریشن خوین لسر اوکراینای ده بالافرین بیمروف این ایران بکار آنیه. وزارت پاراستنی انگلیستانی که خودی و ادعایه بسر مجار داخوین یک دا. وزارت دیار کرد که گر راپورن وان ادعاین وان پشتراست بکن و بین نشاندان که روسیای دیساج ایران بالافرین بیمروف کرینه. لگوری وزارت پاراستنی دوی واته کو احتمال روسیا ستوکن خوین هایی یم بصدان بالافرین بی پیلوت این خواه بکار آنیه. داخویان یا خود وزارت بحث راپورن فرمین اوکراینای کرد.
شش قانون سرفرمانداری اوکراینای راگهاند کو 17 بالافرین به مرۆڤ هاتنە خستن و 14 جوان یەن ناوی شاهد 136 بوون. هفته قانون رایدارن اوکراینای دیار کربون کو بالافرین به مرۆڤ اند اصل خوا ایرانینه د ایرشن لسر هرمن زاپوروژیا و دنیپرو یەن اوکراینای ده هاتنە بکارانین. 17 مجدار جی بالافرێکە دنا بێ مرۆڤ یا بە هەما ناوی هاتبوو خستن. Di daxuyaniya Londonê de hat ragihandin ku diber Rûsyayê êrişên dawî bi balafirên bê mirov ên kamkaze yên ku nû hatine teslîm kirin pêk bîne. Wezareta Parastî ya Brîtanyayê her roj istîxbarata li ser pêvajoya şerê ji dema êrişa Rûsya ser Ukraynayê diweşîne. Moskva London bi nişandina kampanyaya nerastiyê tawan dike. Rêveberiya Îranê jî iddiayên derbarê xwe de red dike. Emissions both in the developed countries and the emerging economies. But for that, the emerging economies need a massive Sekreterê Giştî Nesewên Yekbûyî Antonio Guterres roja çarşemê got. Em agahiyên berdest li ser iddiayên ku Îran dronên şer dide Rûsyayê dinirxînin. Guterres dibin zexta welatên Rojavayî de ye ku bi sporan bişîne wî welatî da ku çavkaniya dronên ku li Ukraynayê hatine xistin lêkolîn dikin. Berê bînerên hêja şerhertin bandoreke xwe ya zêde li ser jiyana rojane dike ev şer êdî çi qasî mezin be ew qasî şê bandorê li ser jiyanê dike û vê yekê di gelek waran de dide hîskirin. Şerê li Ukraynayê me gelek caran di warê petrolê de di warê genim de me bi we bînerên hêjara par vekir lê bi hatina demsala zivistanê re yek ji bandora herî sereke ya vê şerê ew e ku wê di aliyê gaza xwezayî û enerjiyê de bandoreke bi çi awayî li ser Ewropayê bide pêkanîne ji ber ku di dema destpêkirina êrişên Rûsyayê li ser Ukraynayê de Ewropayê bertekên tund li dijviyekê nîşandan û dest bi ferskirina cezayan kir lê cezayên ku wê demê Ewropa li ser Rûsyayê ferz kirine niha di meha zivistanê de rewşa wêxtestiya zehmetiyê sedema vî ya sereke ew e ku piştî petrolê yek ji pîwistiyên herî sereke yên Ewropayên ku ji Rûsyayê tê kirin ew jî gaza xwezayî ye ku hem ji petrol hem jî ji gaza xwezayî rojane Rûsya bi qasî 1 milyar dolar dahato ji van her du pîwistiyên jiyanî ji Ewropayê qezenc dikir lê bi hatina şerê li Ukraynayê re û ferzkirinên ku welatên Yekîtiya Ewropayê cezayên nû yên li ser Rûsyayê re ev dahato jê êdî ji destê wan çû lê bandoreke xwe ya zêde li ser Ewropayê daye pêk anîn. Di vê çarçovê de gelek welatên Ewropa ji bo ku ji aliyê gaza xwezayî de tevdîran werbigirin hîna di meha havînê de depoyên xwe stokên xwe ji gaza enerjiyê gaza xwezayî enerjiyê tejî kirin û xwestin ji bo demsala zivistanê amadekariyan bikin lê ev yek heta niha li gorî ku dixwastin pêk nehatiye. Em ji Almanyayê dest pê bikin. Almanya di destpêkê de bi hatina demsala zivistanê re gelek biryarên tund yên ji bo parastina pêwistiya enerjiyê ya gaza xwezayî derxistin ku li gorî wê demê Almanya ragihand ku wê di hewzên ava ku bi enerjiyê tên germkirin de qedexwe were ragihandin li aliyeke din wê 200 avahiyên dîrokiyên ku bi rûnahiyan bi enerjiyê têne ronîkirin rûnehiyên wa jî were vemirandin her wiha li aliyeke din girtina rûnahiyan ya li nava kolanan an guan bêjin li cihên ku pêwistiyê wan zêde pê neyê jî weke yek ji biryarên ku sereke yên hikûmeta Almanya weke tevdîra sereke ya parastina gaza xwe ya enerjî ya ji Rûsyayê dabû diyar kirin. Li aliyeke din piştî Almanya gelek welatên din jî yên Ewropayê di çarçoveya tedbîran de hewldan êdî gaza xwezayî ya di destê xwe de biparêzin ji ber ku li gorî qanûnên û cezayên li ser Rûsyayê hatine ferzkirin ev welatên Yekîtiya Ewropa wê bi qonax girêdanbûna xwe ya gaza xwezayî ya bi Rûsyayê re bide rawestandin. Fransa jî her di hema çarçoveyê de gelek tedbîr ragihandin tevdîrên ku Fransayê ragihandin yek ji wan ji ew e ku li firojgehan wê rûnahiyên pêwîst
کو پیوستیا وان زده پینی و ورن ومراندن اف یک جی به تایبتی جبو مارکت او دکانین مزن ین لفرانسه در بازدار بون هر وها د فروشگاهان ده جبو گرم کرنی انرژیا خوازی یا کو دهات پی چیکرون او باندور لسر هرمی دا کرن اف یک جی وره پاراستن لعالیا کدن کسی کو وان پیک نه ادهی فرانسا او هشار کربون انگوری به بریا پاریس او هشار کربون کو اوی دناوا دمکی ده به سدما کو بقاسم 700 یورو جزا لسر وان وره فرض کرن او به اوای ریبریا پاریس هول دا بشک ج وان پیوسین گاز انرژیا خوازی یا دستی خود هی حتی اصلا که بده راوستاندن هر وها عالیه کدن دجیم لاسپانیا جی داخستنا پرگالان انگام بشین تشتین پیوستین جبو هنکاهی بن 20 درجه ده وکه بریاره که سرکه هات دزگرتن او پشتی اسپانیا جی یک جوالاتین لأوروپا عالیه گاز خوازی ده به روسیه را گریدای او جی ایتالیا جی ده لگوری پیوستین خواه لگوری چارچوبیا تفدیرین کو بده گرتنه او بریارین درخستنه لسازین گشتی ین ولاد بکار آنینا پرگال هنیکرنی او گرم کرنی بقاسی 27 درجه زیادتر هاتبو قداخه کرن لگوری ایتالیا جیم کسین کو وان بریاران پیک نه او جزال سر وان وره فرض کرن باندورا شری اوکراینا نتنی د عالیه گازا خوازایی ده بجبر کو دم سالا زوستان نزیک بو د عالیه گرماهی او پیوستین جبو گرم کرنی ل اوروپای وکی یک ج برزیرکا هری سرکیا درکتی بو پیش لی حکومتا اوروپای جبو وی کی حولدا د همان چارچوبه دهنه که تبدیران در بخه او داوی لوی کریزا انرژی یاکو گریدانبونا وان آبروسیه ریحیه جی بینه بله پشتی وی بویاری انگو پشتی وی نوچه یاکو درباره هاتنا دمسال زوستانی او باندورا جزاین اوروپای لسر روسیه فرسکری اونها جی وگرا وی باندور لسر اوروپای مخواست ام واندانم بو بینرین هجارا پار بکن ام بنوچا خویا دریزی ده به روشا لإيراني دوام بكن لإيراني دوه يكمين دار وكرنا جبر چالکین کو جنجان آزادی ین دوی چارچوبه ده پک هاتبو هر وها هات راگاندن 11 کسندین جیم ده همان چارچوبه دنه لهمبری ویه که هم جه اوروپا و هم جه ولاتین جهانی برتکین زیده لدجری و بریا طهرانی دردکوین. محسی شکاری یه 23 سالی به حنجتا گود 23 ایلون ده لطهران اندامکی بازجه بریندار کربو ده دادگاه که شکلی ده به جزای داربکرنی هات محکوم کرن هیزین بسیج وکه هیزکا پارامیلیتر تیناس کرن گوشبو تبساندنا چالاکین جواکی ین دلسوز مخافزین شورشه ین ایران تیم کارانین شکاری دو هات داربکرن ایروژی شکاری هات بشارتن رخصنا عفویانا بنتوی دیار کر گو او جبو دار بکرنه ماتمای مانه ده همان دمه ده نرازیبون نیشانی دا مزراندنه کنه حق آخو پیشاندانه دا رخصنه گود دار بکرنا شکاری به حقوقی سیستم عدالته یا ایران دردخه هوله جبرگو به دهان کس همان چارنوسه پارود کن ریوبری رخصنا ماف مروان آ ایرانه محمود امری مهادام گوناوند آوان لوسلویه بانگ لحز نابنتوی کر گو بتندی نرازیبونی نشان بدن مهادام هشاری داو گود اگر برتک نبه و چالاگر بگرسایی بین دار بکرن محسن شکاری ده دو زکل ازگین ده بی پارزر بدار بکرنی هات محکوم کرن امریکای نرازیبون نشانی آلوزین گو زیدت بندا و دست نشان کر گو اوی دسلاداریا ایرانه جوهیه که برپرسیار بگرن حکومت آلمانیای جی برتک نشانی دار بکرنی دا جاوکانی یک جو وزارتا کار در و راگهاند گو سفیر ایرانه یه لبرلین هاتیه گازی کرن حکومت بریتانی دار بکرن وکه سکاندالی بناف کر ایتالیای گود نابه گول همبری زختا دسلاداریا ایرانه جواکا نابنتوی بخم بمینه دایره کمیسریا بلند آماف مروان آنتوین یک بوی دیار کر گو جزای دار بکرنه دجبری ماف مروانه مدیای انترنت یا بسرناو 1500 تصویر پشتی دار بکرنا شکاری
لطهرانه دیمن جنک بلاف کر گوجه ایشا دکه هاوار و دبیجه محسن. لگوری دانه رخصنامه مروان آ ایرانیه جدسپیکا خوپیشاندانان و حتانها 458 کس هاتنه کشتن. ها دیارکرین گو هجمارا کسین جزای داربکرین الوان هاتیه برین درکت یازدان. لگوری رخصنا عفویه یا نابنتوی ایران پشتی چینه لجیهان خودی هجمارا هری زیده یا داربکرینیه. لپرو روش آلوس دوام دکه هر وها کلانین ولات جه خواه پفچونان رهشتیه جبو سروک بری یه پرو یک کاستیلو بریارا بنچاف کرنا دمکیا 7 روژان هاته داین. دادگری بلند یه پرو یه دیارکرکو کاستیلو بریا دستورا بنگهین بمپیکریه او راگهاند کو بریارا بنچاف کرنا دمکیا 7 روژان هاتیه داین ده دانشینه ده آلیکاری سروکی مارکو هومان دیارکرکو کاستیلو لبالیوسخانه مکسیکای مافی پنابریه خواستی او دیارکریا کو احتمالا که مزن آراوی هیا. پارێزەری کاستیلو ویکتۆر پەرس و سەرۆکوەزیرê berê Anibal Toresco li ser internetê beşdarî danişînê bû îdia kirin ku li dijî Kastîlo ti rêyên zorê nehatine bikaranîn. Perez diyar kir ku Kastîlo di navnîşana xwe ya netweyê de banga serhildana çekdarî nekiriye û gotinên müwekkilê min ên di peyama xwe de nesûce. Dema mirov sûceyên ku tê gotin nekiribe ji ber çi bireve. Li Peroyê piştî ku Kastîlo ji kar hate avêtin cîgirê seroka dîna Blorta weke seroka nû ya welat sondxar. Lê alîgirên Kastîlo li nava bajaran bi polîsan re di nava pevçonan de ne. تراژدیا کوچبری حتی نها بگل جاران ما همویان شاهدیا وی کریه سازین و شانین نافنتوی لسر کوچبران لکلینه که طیبت بیگ آنین ده انجام وی ده جدرکت هولی که لسنورین دروی یعنی که تیا اوروپایی گرتگه هم وشارتی هنه کوچبر لوان تینه گرتن و به زوری ودگرین ولاتین وان یان جی ودگرین ترکیه که اف کوچبر جهاتنه. رویتیا زور آ کوچبریه به تراژدیان تر و تجیه. هات ادعا کرن که لسینورین دروین یکیتیا اوروپایی گرتیگهن و شارتی هنه. لوان گرتیگهان کوچبر لیتینه گرتن و اشکنجه لوان تی کرن. راپور لسر لیکولینا و شانا گشتیا آلمان ARD، شپیگل و شانگرین لایت هاوس ریپورتس، سکای نیوز، لوموند، دومانی، SRF و RFE-RL هاتی آماده کرن. هات راگهاندن کو کسین لوان گرتیگهان گرتی بریا پاشوکشاندنا نقانونی هاتنه سرگون کرن. هات دست نشان کرن کو ده انجام لیکولینین هفپار انسازین و شانیزه هبونا گرتیگهن بوی رنگی جارا یکمه هات پشتراست کرن. لگوری لیکولینان یک جوان گرتیگهان لبولگاریستانی لسر خاکا قرقولا سینوره. آواهی دشبه شبکه که به حسن دور پیچ کری. ها دیتن که پنابر لعرده دناف چوپی دمانه و پاشه به وسایتان برنجه کیدن. در راپوری ده ایفاده این پناخوازان جی جهده گرن و هاتیه تومار کرن که او بروژان بینان و آو دوان بارگهان دمانه و پشت ره برنه سر سینور و نچار مانه و گرن ترکیه. پارێزەرê ئینستیتویا ماکس پلانک a Myûnixê Konstantin Hiroshka ji ARD re got. Ev stargeh dêwateya bêparkirina azadiyê û bi tevahî neqanûnî ne. Di lêkolînên weşanan de jî derket holê ku binçavkirinên neqanûnî li ber çavên Ajansa Sînor a Yekîtiya Ewropayê Frontex pêk hatiye. Hat ragihandin ku 10 efserên Frontexê li qereqola Sînor a Bulgaristanê dixebitin.
ریوبری بشا آلمانیا یا ریخستنا چاودریا مافی مروان وینسل میهالسکی دیار کرکو فرانتکس بشک جپرسکریکه یا و دست نشان کرکو افسرین کو پیشی لوان پیک آنینان نگرن و ببن هفپار. برسوا پرسا و شانین لسر مجاره فرانتکس دیار کرکو افسرین فرانتکس دخاباتین چاودیریه ین لسر سینور ده پشتگری دن پولیسین سینور این بلگاریستانه. لآلیه دن رایدارین بلگاریستانه پرسین لسر مجاره ببرسف هشتن. و شانگریان درخستن هوله کو اف یک نتنه لسینور بلگاریستانه لمجارستانه جی همانه. لحکومت مجر اف ادعا رد کرن. بری بینرین هجا ام لورد گیشن داوی بولتن خویا جهنود بشین حتی روزا دوشمی ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.